wa Mesiya uNkulunkulu wethu ke lo manazaletha amahle. Yes. Ya. Injalo nje ngane zakwethu injalo nje lena. Asiholwa impongo ke manje yabona ke la holwa impongo bese kuba ulayini wethu wamakhosi lo siyabona lapha ngemuva kuno baba uhlabisa umholi wa AFP naye uthi nje akayibeki phansi siyambona lapha nansi ngemuva kwenkosi yakwamkhwanazi lapha novela lapha bese wamakhosi ke lapha phambili yes emva kwawo bese kulandela wonke umthimba ovelayo kuvela kulandela abefundisi kuseyibo bonke laba befundisi kulandele kanjalo abavangeli kube abashumayeli kanjalo